sapatela Hana. Said that was a season. Akobankari, Ekahana, Yakurna Yena, Atikeriwa, Agapumibana, Marakel Figankari, Matafla Majika, Machicha, Yena Peninaloy, Loya Sapatela, Kuba Atabatela Hana, Abla Marito, Mabutsanzeka, could disgrace Eltenika Hana, Namuta, Yatola Shabri, Banaba Penina, Banaba and Bob, Ebihana, Ayakumabana. Amen. Amen. Lord, we can check everything. There's a season. Shwana shinankari. Ingaba irikari wa kutikeri on the difficulties. Elekari wa busweti. Elekari wa going in kashiganga. You are climbing that mountain. Mara, there is a time. Believe me, my mother. Langa takota kuyesha kufana na Hana. Hana sa sa shifomba kahle kayena. Asuna kudzunisa xikwembu. Akuna kuna xikwembu xin'wana xa kufana na xele matilweni. Akuna xikwembu xin'wana lexi fanaka na lexa xa mina. My Redeemer lives. Wa mina wa hanya hikuva ni vona hi matihlo. Na wena let me tell you today, i ta n'wi vona Yesu wa wena hi matihlo. I ta n'wi vona, i ta xi vona xikwembu xa wena. Amen. Xin'wana xi na nkarhi. Wani ku byela na una ya ku heteni ri tura xikwembu hi nkarhi lowu Yesu a lava ku vakiwa hi maJuda. Luka 22 verse 32. Listen here. Yesu a ku ri, my Father, my Lord, let this cup to pass me. Pfumelela xinwele lexi ndlula. That was a time, that was a season of suffering. Ya Jesu a swi nga ta endleka loko ri kele eka ka wena. This time, this season is a season of difficulties. You can't run away that season because it's a season. Neleka Jesu, it was a season ya ku ya vambiwa. Jesu a nga ta pfumela leswaku ri a tsutsuma maJuda. Majuda swi fanela ku ri a ya n'wi vamba. Na wena i nga ti vutisa question namuntlha, why me? Why swi endlekela mina? It's a season, man. I nge pfumeli xikwembu leswaku that season yi ku ndlula. God won't allow that cup to pass you. Hikuva it's your season. That season ufana uyipasa. Jesu na yena ku ri season. Listen, uri xikwembu pfumelela khapi leyi ni ndlula. Xikwembu xi pfumelanga khapi yi n'wi ndlula. Majuda mata ma vona Yesu ma nkumele ntshaveni a khale a khongela na vadyondzisiwa va yena. Loko va fika majuda ma vona Yesu a ma tshirelanga laha Yesu a ri kona hikuva Yesu, he was unique by his glory, by his appearance, by his lookings. A va kotangi ku ya fika. That grace la le ka Yesu a yi nga fana ya munhu hikuva Yesu a ri n'wana wa xikwembu. Na wena loko wo va n'wana wa xikwembu, that grace leyi nga ta va ehenhleni ka wena ku kwetsima koko a ku nge fani na ka munhu. We can't want to compare. A nge compare ku kwetsima koko ku fana na ka munhu. Se na Yesu ku kwetsima na ka ku ri ka yena a ku nga fana wa munhu. Majuda loko ma fika mari ma lava ku khoma Yesu, mara a ku vangi na rai one leri nga suka ri ya khoma Yesu. Ku hava loko va ya ka Yesu va tlhelela ndzhaku. Loko va ku va ya va tlhelela ndzhaku. Van'wana va wa hansi, van'wana va wa va pfuka va khome mabanga, mara ku hava na wun'we la nga n'wi touch. Until Yesu, hikuva it was a season a amukela ku ri this situation is for me. I want to run away. Amuri n'wina maJuda mi lava yini ni khomeni mina hi loyi. In other ways, Jesus is the head over by himself eka maJuda. Not maJuda lava nga ma n'wi toucha. Ku hava na wun'we loyi a nga n'wi toucha i yo the head over. Se eka maJuda, that's what I am doing. And it was a season. It was a time. Se dale ka wena man, ku nga va ku ri a season, ku ri a time emahlweni ka wena. Don't run away that difficulties. Don't run away that situation because it's a season. Inkari lowu yo fika nele ka wena swi ta kota ku ya ndlula. There is a time ya ku rila, ku na nkarhi wa ku tsaka. Se nele ka wena nkarhi wa ku tsaka wu le ndleleni. Swi na nkarhi swi leswi. Be patient. Yimela nkarhi. Nkarhi wa wena na wu le ku fikeni. Wu le ndleleni xikwembu xi katekisa. Amen. Amen. Ku kwetsima loko nga le henhleni ka wena a ku nge fani na ku kwetsima ka van'wana hikuva wena u ta va u ri n'wana wa xikwembu. U ta va u ri munhu loyi a nga anointiwa ku fana na Yesu.
ku hava lava nga ta toucha. That's why Xikwembu xi ku ri not the anointed one, hayi loyi a nga totiwa. Yes, he was anointed. Se na wena today, if you are anointed, a ku na lava va nga ta ku toucha, ku hava Satana a nga ta ku khumba. Mara situation nkarhi na nguva loko swi ri kona swi kona, yi gonna pass, swi ta ndlhula swiyimo sweswo. Mara ku hava la nga ta ku toucha, ku hava la nga toucha Yesu, ku hava la nga n'wi khumba Yesu. Hinkwavo loko va ku va tshinela a va boha hi ku kwetsima wa hansi. Majuda lawa a va n'wi kotangi ku ya n'wi khoma, a va khome mabanga, van'wani va kho va tele ngopfu va n'wi surrounding until Yesu a ti hand over, a ti nyikela eka vona, va kota ku ya n'wi vamba. Se na wena ku hava la nga ta ku vamba namuntlha hi ku hi ba hi nkanu, a ku na lava nga ta ku vamba by force, ku hava la nga ta ku vamba hi nkanu namuntlha, ku hava la nga ta endla vuloyi na vungoma hi nkanu. Ni ri namuntlha situation leyi nga ka yona yi ta yi ndlhula. Xikwembu xi hi katekisa, a hi tlakukeni milenge hi karhi ya khongela.